maka dayaro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka dadenan re andre kong kay nason yok ko bayine na ko denol litaw kasiya sinapanre mako matogar ridio ko bulata dedi ikolen na ni nandre pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na digataw na si mamandre apa makat de denandre dede senandre makat de lo sappa taw kasiya anak yatim sappa angka panaruntu na panoli kadalo ko boleh kalau mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandre pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre denandre api hikmah iya na to napake papasae maka iya kong kaaga bunga tarala at papasidakangi nasa ni mula balu ito matot kariolo iya ko mapalin na andre de na sa ajijo na andre malan andre ko de na pura pandre chukin na nasa dia ngijo na andre chukin na pak maka de ro pasidakka kada papasalamat na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu choki mina pandre yan to ampay mapira choki nah kada jijo mandre kata choki pandre jolo pura pinalen andre choki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pwede ibampay pasar di choki na patong mandre onroto na palasan tapi din ako atau pinrangnya de itu ilmunya Pak Bu itu tomato dari olomakom itu parinsina pada miya tuh maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air agar napigaw awe ya naele mapajala dinamo ina pa napasolo ko pa ciri-cirinya manoko niya na nasa makojak-kojang nasa wes taruma nang iya tuma mana ka mapasolo we makojak-kojang mati matubunge agay masidak kay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulok-koloe matam mailayawa nalay ro bere-bere binala sarri makipasidak ka sebab Nabi Tamatong makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungin ko Pak Galu sabara ko nandri balao nasa pasidekah. Itu napake. Itu nasa pasidekah. Yan na ro nala nasa. Ko ni ro makada de gage ko nandri balao pasidekah. Dali na meto itu balao. Makanya ko ni capuri dali naman. Itu gire. Makiro tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo nabaca atau matot ta kumilo mapunubini masih disidi biasa lontarak na may umpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus tak dengnya robo makoko kapan ayo alanya nih 30 tua lampa bisa nah dia so baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kesikiri na ulat ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minal resking ka tu. Baca di situ. Itu 38 lembar kalau enggak salah. Timbal balik. Ogi-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomar ramme bine na panalaw wena na pasigari na pasiramme. De nanre ulla de to nanre balao. Kato. Ia na tu biasa nak kada lontaran na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penram tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid iya tapakan yakin ni sakka na pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo pak makre ya naji makasik mak dia sakka pak makometi di tahu dino di pataka lupangi ya ko mema ponobi ni milodong matanang ni milodong nanre balawo sena milodong nanre ulo sena milodong isana na dupa na lupai lupai iya terutama ko tama nyo ko kanton na makunray masike niya maka ko penra ha wih si Jana macerami setengah ni talua oh iya kemudian iya ro ale malabina nabi tahu nak makadaka maku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami terpakai tapi aja tersalaiwi salawat Nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad dibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
Napai baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu baca kasih ratu. Ya ko de tulay 70 na. Ya ko de tulay cukup 40. Ya ko de tulay 30 na. Ya ko de mo patulay 10 na sige. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko de mo patalo na. Ha? Ya ko de mo patalo. Allahumma salli wa na tabaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bamir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisak busyes sotale salawat sarib. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu baca kurangnya buat dingipaki milau dong. Ibaca akatalu napatu milau dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa lagi? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah akasa pulo sera napa kimi lodo. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tabaca ke 10 sera napa kimi lodo. Terutama ko way may pake makburah karena sama-sama itu dibaca. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we maka datang dodongi ce dewe sama-sama itu dibaca. Dibacanya ke 10 sera napa tu milodong. Wandi dibaca Fatihah, ya kuna dati ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yung rin nilaw. Maka daya betapom ya nak kustas. Kay pudang ada paciciran tapatada ngilimat takusaratna dua wad dibacang. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapala mo yun to? Simak na kabay? Tapala mo? Angka kapuli umrah kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay katuket tak beladua. Angka ko tuyase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki ona masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi na mati. Itu barakannya. Makanya tuh kalau masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim si kiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek dibaca kasih ratu ya. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu. Pura ki masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya kalau dia tulis baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gang kana yaro akasiratu ya ko pure asara matu age baca rabbis shrah li sadri wa yassir li amri gang kana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis shrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusan tak kongka. Maka dawai malampela de ustaz deu le baca kau kasih ratu ali maponcoe alam nasara baca katelu qul Allahu katelu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalinna uku aro betata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre uku tujuna jantungnya nai baca ya roh ya kong ka masalah toloi tawe murusukan itu barangkali. Apa lagi? Deto awe. Aga napi Pak Gurongi ko deta apa ya? Pakai. Alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tabaca lalan sesuai. Ini menisaparang waktu. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Lipi almarhum dari DDI. Ada beberapa. Iya paling mega na Pak Guru ng amalan bu.
untuk derajat karir Alam Nasr yang paling banyak dari semua yang saya pelajari. Ia paling mega Alam Nasr. Angka lalu pasangnya na podanga enak. Ia ko angka tau mato angka bija-bijanna. Na bacamu ia tu tau mato na Alam Nasr akasiratu lalan na sesosiwannya. Oh lobe. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui Alam Nasr akasiratu lalan na sesosiwannya. Jadi aku rasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Akasiratu na anak-anaknya. Satu. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa umrona. Iya. Jadi kalau anak-anak kita sabi. Maca to baterai. Bisa kada lobek to di pacar may lobek to nyale. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anaknya tu Maria wa kedudukannya. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sampaja sunnah. Ya aku mas sampaja sunnah ki tali pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakoli. Ambil sebagai wirid insya Allah. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat. Bertahap. Itu berkat. Tapalamu ya Roto? Surah Al-Insyirah. Alam Nasr. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah itu surah khusus itu. Ia miko papa ketenang hati ina ataina. Kau susah-susah papina dingin, menerima berba roy, menerima domba-domba roy masih bawah. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Ia miko to lima susumpai papina dingin cek desa kada maju to litu melo macaina de toga pakai cai-caiki, de toga ga susah na to lima dari mendre emosi angkat tu. Nabi tama pasangan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah akatallu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kui pululan na surga ipalansut tamu kuatin kung Allah Ta'ala warungan itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atin sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana maka dia nabita. Siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu berkat. Makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya nanti yasas sahada naruwe. Sahada pamulangi. Ya ku makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada naruwe itu. Ya ku sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pay nabaca tu kay ko may matindro. Angka tahu malanda lasanna ibaca ya tunapay tapwasan na naitanaya leve. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunah kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana. Itu disembunyikan para ulama.